KSA TDP atum kacepatir pipon lapen KSA Bokajan Regional Committee atum kacerapen kedamtang aru niphai isi pen pangcheng ponsi niphai plian ni plia pharman khorsing terang jutang aklam dilayalong KSA Annual General Conference Sertalin Katalon Rat ameipi along Assam Chief Minister Dr.HB Sharma aluhi sarpoa manpen kachetong don Karbi Students Association TDP amaipu thangsing timong pen kachepahem phupona mayalong Karbi Students Association TDP chunbang budho terang pen aluhi kapachinia por en ponlo lapen Golden Jubilee ahim ke doksitami ing than ponlo lasopi Dr.HB Sharma arideng pen KSA Annual Magazine cleared up pusitami ing puponlo Lapen Chief Minister arideng pen Karbiarat akar nai Indian Constitution along ketok ang Article 244A puthak lapen Jasamet Karbiang long adui ahoya puthak tok jir pen setami pinpuralo pipajir don KSA Annual General Conference Sertalin Katalon Ponalong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey Deputy Speaker Dr. Numol Momin Dr. Ranush Pegu Minister Education Raju Tiso Karbianglong Autonomous Council Chairman SP Karbianglong DC MLAs EM MEC Board Chairman Pendanglo Man Kedokit Hegiding Atum Chetong Dunsi Raramai Pialong RDP Dun Lapen Anparta Suri Surya Muluk Chetong Dun Anparta Reception Committee amai phu Surjorong Phar EMKAAC Working President Lapen KSA Bokajan Regional Committee President Lal Singh Ingti Chunbang Khoya Singh Ingdeng Rap Chunbang Nobin Rongpi Secretary Bokajan Regional Committee Lapen Arisang Khotum ke claim kadam kache paduk pik pena jog mai misen pen pachun ponlo Lapen la sopi lunkan amalina long Karbianglong nongnam kache thangklong alun sepo lun se piatum lun ponsi alir alon pen pachun pon সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল অনুষ্ঠানত যোগ দি কাৰ্বি সমাজৰ ইতিহাস আৰু উজ্জ্বল পৰম্পৰাক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিলোঁ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁলোকৰ সোণালী জয়ন্তীৰ বাবে অভিনন্দন জনালোঁ কৰ্ণাটকত আপুনি কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় এনআৰচিখন উন্নীত কৰিবলৈ কিন্তু ৰাজ্যখনৰ এনআৰচিখন এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনৰ এনআৰচিখনত অসুবিধা আছে নহয় সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় হ'লে ভাল কৰি হৈ যাব CMI Lapangso Ratamai Pilong Chief Minister akan memorandum tunjuk si para so memorandum itu kalkulasi song isi seperti itu lapen dat berkelarat untuk alang itu 6 group si alang di kibang pendiri tundak dilai habar logistik kan memorandum itu lapor lapen memorandum Pilong di kontrak kami kata dulu apa yang dulu Charlie Institute ada lagi bola kasih pinangan itu jenis sarpan polai itu Bokajan pen ananterang Karbianglong live